following dialogue is from the oldest known text in Chabacano. Nay! Kosa, oya dali ka namon al maestro kagtilya de Ingles. Na para ko sa mansirbe se kaninyo. Na para sabi konversa Ingles. Ay nay, kosa, na eskwela ba yakital krus pati todol magakartel de Espanyol? Na porke man? Kaya man daw el mag-Amerikano. Pati habla pa daw que no mas resa-resa na eskwela ni antes ni al acabar de ley. Na, cosa kita pode hacer, el que manda. Pero kamo, no olvida syempre con Diyos, ha? Y syempre que puede, anda ka mo na misa, ialire sa kamo de corazon, ipidi con la Virgen para ampara ka naton, ha? Nay, kusido yali? Oh, endo, achi, ichaya ka mo la For comida. more information about the Chabacano language, please visit bnchabacano.blogspot.com.